Ole tun tuma chuan Bihar khopui Patna huam chunga veng pakhat Phulwari Sharifa chungko pakhat chunga thil thleng in ngai thlau le don tiang Phulwari Sharif hi tun ma atang to a Musalman ho khosakna veng ni in veng lian tak phe chu an nilawa chuti rwal chuan an veng len lo ngai to in ami cheng te ro an thanim viau loya kan hriat angin India ram hi Hindu sakhwa wantu te tamnaram ni in sakho sang sang po atam hle a atlang pui tho in Musalman te hi veng pakhata an khosa deuh zel ti ila kan soi swalin arin omlo Hindu sakhwa wantu tam takara khoimolaya chungko a lo khosa te chu omve thoma se mun tamzo ka hi chuan veng sang nein mun khata an khosa tlang pui thin tuna an chanchin kan soi tur te po hi Musalman chungkwa ni in Patna khopui chunga Musalman veng lian pol taka an soi Phulwari Sharifa thil thleng ani electric engineer Jafar Uddin te chungkwa hi kan soi ta kang khan Patna Phulwari Sharif venga khosa an ni a anupui hi Sanas Parvini ni in fapa pahni kumriat mi le kumlimi an neya Jafar Uddin hian anupui te veng Phulwari ramlein an chung ko ta na insa in chu an in saka chuan an chung kwa hian an khosa thin pa ber ero Noida a electric engineer ni in na thokina ombawa ama iro chu an thona a kumhni liamta a khan anupui fanau te po shwai thlave in an khosa hota a ama chuan anupui fanau te hi Phulwari Sharif Patna a an ina hian an no khosa thin Noida lama chungkwa a an khosak atanga kumhni zet aliam hnu in an in le lo omna Patna lama cholmangin an honga me ni thum kumsang ni somhni pahnia Musalman ho ni poimo Eid po manhngal tuma rom han seamin me ni khat kumsang ni somhni pahni khan Patna an thlengta a an in chu lwatu omlawa hunrei taka lo om to ani wangin ti fai ngai te ti fain an boi ngal charchara mongpo an hung man mi ulo ani ber an in lo ti fai thin tur hian mi roi chu an nei ve a ama iro chu thlakhata voi khat an ti fai tir thin thong chutianga balle bollo lutuk chu ani lem lo ti fai ngai le azwal puite an ti fai hnu chuan Jafar Uddin le afapa upazok kumriat mi chu bazara ei tur leya kalchhokin darkar khatchong ma thil chul le momo le nana hun an man hnuwa in lama an hole a ei tur te eya thil chul dang an ti zo hnu zandar som pakhat vela muturin an rum lam an pan thei chau ani me ni ni kumsang ni somhni pahni thotan ni jing lamdar sari ani a midang an lamudre thaplai chuan an fapa upazo kumriat mi chu bathroom lama inther torin an mutna room atang chuan a chhuaka chuta a chhuak an sitting room chhuata athil hmu chuan a thongi mai apa luthi hnuang chunga chhuata alo le dreng chu awa hmuta thut maya anu mulai chu kai thau ngalin apa chhuat lai le dreng chu an boi som ngala an fapa chu an veng chung ombe tho api anu nu te in lama tlan ngalin apa chunga thil thleng chu official nga zongzonga thenom khoveng te po in lo shebe zelin an ran pungkhom zel boka pa ber mi kotwara aboral tamai chu mak an ti hle a zan khachia an ina hian an la riak sia ngai dan pu an nei hlei thelo ruang ngai vinakal khom zinga pathen khaten police a chanchin shatir fatha a an shata wangin Phulwari Sharif thana lam phone mangin an be pok ngala police te po an thodon atanga minute som panga vela ruang omna Jafar Uddin te in chu an thleng ve ta ngala Jafar Uddin ruang chu thisen bonoi kara chhuatlai alo le trengin arwang omna atanga hnaite bangkil maya pressure cooker thisen kai no moni boka thana in charge ikrar amata chuan boralta Jafar Uddin anu poi Sanas Parvini chu thil thendan chungchanga ashya piangte soiturin ashila Parvini chuan zanlama an hun manda zongzong baka mutura an kalthingin engma zep nei lovin ashil ngalveka tuitaka an mutlain enge mothom redeu thoi ashya thosoin chu athom sha chuan ti harin thoma shiatna sitting room lam chu apana tukvera chuan miswal an in chunga ronlo tu mek chu awa hmu'a chu vele apasal mulai chu kai thawin apasal le miswal pa chu in be ngalin miswal pa hian apasal chu kukarin achulhum ni in asoita a chumi hnuwa miswal chuan ama chu be ve ngalin
arang ka chak thi orlai phi thlak sakin chuata anam thlo thuaya pa ber thi sen kara hliam na tak tuara ale reng to boxi awangle lo thona na satak main aman na sat em awangin ni khoshilavin a omzuya chuta chin chu thil thlendan kim chang engma asia chunjam to lo tho police chu shilin zinga afapa in apa sitting room chhuata alo de reng awa mo khan hlauthong taka afapa in asoi harle tho asoi boka hetia afapa in akai tho no hian an chung ko chunga thil thleng chu ashat le chau tho police hena hian asoi bok ani tin nuber parvini baka an fati pahni no pangte te de chu police lam hian pa ber boral na chungchanga an thil mu dan le shia dan te an sot ve boka ma se no pangmai an lani awangin mumul takin an chang hlei theilo chuti lai mekin police lamte ngai tuana a an in tuk vera engtin nge misol pa chu alon thei ti le main gate tala in kal thlap si in engtin nge alu thei ti chu an ngai tuana ti boi tu anita a nu chui tu police lamte ngai tuana a chuan misol pa hi rukraturin an ina lut ni se hetia poi a khoi no hian du tokin anin chung khora bungrul hudang te po laktum om takani a thil dang lalawa nuber thi ringot ala chu an thiam lovin makti na riawan nei ta a nuber parvini chongka chhuak le rugru khosak dan chhui chana an nei hnu chuan nuber parvini chu rin helna an nei tetlat mai ma se an rin helna ti fiator engma thil hmu chhuale shat bil an nei bok silo police te chuan rugruk lampang kai hnoi ani an ring thei talawa nuber laka police lam mit afuk taxi awangin fin fian ani dan an dap chan le a ti chuan nuber parvini mobile chu lak sakin a call detail check sak torin cyber crime lama an thon ngala ama iro chu hemini lala hian call detail zer chana chu chuak ngalin call detail lama po an rin helna hanti fia turang thil mu chwa an nei the chawng lo kil sang sang atangin chuina an kalpui zela ma se masona te vak an nei thelo chuti mek lain boral ta Jafar Udina chongte lampang anon tong chak veta Jafar Udina chongte hian thenom khoweng te hnen atangin Jafar Udina te nu pa inkar boruak a thatlo thin thole mi padang laka arin hel awanga an tho na hmun noida lama a hroi thlak tho midang soya tangin an lo sheve a chung an thu sia te chu police lama sia tir ve in nuber parvini chu an onaw pa boral na a amo phortu bernia an ngai tho police hi an sia tir ta ani Jafar Udina chungte lamin chutiang tongkam le nuber parvini an rin hel thu an ron sei chwa ve ta ka chuan police lamte pu in ngor le zwalin ma an na ngala thenom khowenga an ma ni hre chang to mi engmazat an kom kwal hnuwa an fate no pangte te te chu police thana a kole in thu zo fiana an nei le a an nu parvinin mobile engzat nge anei thlengin an zota an fate chuan mobile pahni a man thin thu an soi chhuak le ta police lamte chuan adik ngei pu an ringa parvini ero chuan police te ma a phone pakhat chau a man thin thu alo soi to thung me ninga kumsang ni somni pahni Jafar Udina boral atanga ani thumna a patna police te chuan parvini chu thana lama innan le turin an shatir ta a mobile phone pahni akul thin thu ero aphaviau na a phatlang thei tangang lo aniang an man sak le tange nge a phone call detail le sim card endikna an nei na atangin thil ni dan chu alang chho tan ta ruak mai sim card chu kamal nan he minga lakani thole abiak zenber po sim card nei tu kamal nan heya ani ti hria chaw ani ta zel boka parvini le nan he ti inkara in ngai zona lamrong kai thil om nge in police tamte hian an ring ta a kamal nan he po man tumin an zong hal fata ma se chuti mai chuan an mu theilo thanni chungzet a omna chin hria tuma an zon hnuwa juni somni pasari kumsang ni somni pahnia thana incharge ikrar amat kai shwaina in an man tangi nge a Sanas parvini le kamal nan he te chu police tendo pin kil sang sang atangin zona an zota he thil thlenga hian in nam hnoina imo engma an nei lo tho police te chu an shatira ama iro chu call detail le sim card detail an endik na a an thil mo chu an han soi chwa ta ka chuan an din na a an ding rei theida lo atopa Jafar Udina chu an tha nge ani tho an in puang ta ani an in puana atanga alandan le police lamten case history an zia dana tanga thu cho an siam danin hetiang hi thil thlendan kem chang chu aloni
Sanas Parvini le Kamal nan he te he school khata kalin anjir ho thina heti la hian Sanas Parvini hian kumsom pangana mangmekin thian in kom ngei tak ni in anin zuina sa thin le a midang thian an mamo vaklo te po anyang skula po an pahni hian anin zui deuh chota huna liam zela anin thian thatna chuan ramri aron pel chhotan ta an kumten alo zir chhowe tan to bok nen thian in kom satlia ni to lovin anril ru zongzong in sertonin anin du ton na chu azwal zela chutianga in ngai zong veta chu midangte mita an langsar deuh nge ni skula te po mi soi an hlo in soi selna an tok na saviawa school lam thunei tu te benghial thlengin voitam tak zil hauna po an tok hiala ma se omzia thei lo atopa topa phei chuan an pahni hian school lam thunei tu ten an hno chuak nge nge ani school lam thunei tu ten school atanga an hno chhuan hno hian Sanas Parvini chuan coaching te kalin a thei angin in lama azir chhun zom zela nan he ero zir chhun zom to lem lovin sum a tho chwa ma theina torber nia angai lama kalin electric siam lam azir ta zoka chutianga school atanga hno chho hial an tok ta chu an chungte lam ve ve po an lung ni lovin an fati chunga an lung oi lo hle a abikin Sanas Parvini chungte hian tor thiam lo le zwalin an fanu thiam lo chu ni thoma se nan he laka hian an thin arimin po thendan tur kong an dap chanta a shille soin omze anei don lo ti an sia hei wang hian pasal tur zon sak mai chu an po then theina kong om chun nia nga in an zon sak ta chuk chuka thakhat don an zon sak nuwa Jafar Udina hi an tongta alo ni a ti chuan an mak pa tur Jafar Udina hi electric engineer thoni in Lakhisarai Bihara in le lo nein an chungkwa hian an khosa a heti hunlai hian Saudi Arabia lama na thokina ommeka Sanas Parvini hi mela le pian phunga po chelem lo ani awangin Jafar Udina po hian nupuya nei atnial lem lo heti la hian Parvini ero bial padang ani awangin achungril lama apasal ni turin apum theilo amai ro chu achungti a hlo awang le an norna anasat em awangin achungti tho azom lo ngam silawa huna liam zela in nei hun torte ruatin anin nei tange nge a anin nei atanga thlathum hno vela Jafar Udina chuan an hathona lam Saudi Arabia lam apan leta a anupoi Sanas Parvini ero akal velo apasal ber anna awanga mundanga awmta ka chuan anu le pati in lama om adu ta zoka adu zok angin apasal chungte po in remti sakin anu le pati kianga khosaleta ani chutia anu le pati hniana a khosak le ta ka chuan pasal ti ina khosak nen chuan nei nang che lawaniang pasal nei lo ang mai in huna mang chhota a abial pa nan he nen in be popringin anin mudon fowa chutianga in mudon fota cho remchang an hmo piangin nu pa ang mai in hunan manga tu ma mit mei an veng lem lo chutiang chuan Parvini hian apasal om lo chu remchang ala in abial pa nan he nen nun an chen don ani ber atlang pui tho in Jafar Udina hi anha thona Saudi Arabia atangin cholmang turin kumkhata voi khat ni somthum vel cham turin India ram aron ho theisha ma abak zonga nan hele Parvini te hi ponnama tu ma shatlem lavin no pa angche in an lo khosa thin ani huna liam zela Jafar Udina le Sanas Parvini te pu in fa pani nei in chungkwa in hunan mang chhowe zela Jafar Udina chuan anupui Parvini no le pa te khosak na veng Phulwari Sharif Patna aram lein an chung ko pola in save in ta chuan anupui fanau te pu an khosave ta a ani ero anna awangin Saudi Arabia lama ala umzela anupui le afa te patni ero an insak thara hian an lo khosa thunga pasal mitmei ven tur nei telota chu Sanas Parvini chuan azalen mangtangka in pon lama abial panin in monan le khosak dunnan an mangfo thina hun le ni liam zela nan he po in tlang nil chin a hretalo ria chil chang anei ta fowa an fanau pangte te te engma la sha thiam lo ta chuan nan he chu an nelin pa ang hialin an ina arun khosak ve chang te po in atura an lo ngai mia to a hetia no pa ang maya hun zalen tak an nei the zelawang hian nan he po hian me chedang angai saklem lawa achung ten nupui nei ve to tura an ti po in a thei chen chena ala hnial zela Sanas Parvini chu akal san theilo ani ber an che da ne khosak da na engchen nge midang laka anin thup thei don an shelo
tichuan ramdanga hnathawka awm ani awangin du anga zengin Zafaruddin a hian anupui fanau te hi phone kal tlangin a bithei thin lawa puiti changpo anga hle thin tin hengba ka hian kholrete asan deuh thina wangin akha tokin ani bithei chawa tu khat chu Zafaruddin a chuan a fapa naupang zo kumli vel upa chu phone a bia in heta anin biak tum hian an kyang khosa thin nan he chungchang a soi chhuak tarewa anung mutna bula amut ve thin thu po mol takin apa chu ashilta a chu vele Zafaruddin a thinlung a kheita sak mai naupang engma la she thiam rol ni lo ma se a fapa thu soi chu a ring ngal mi a thil dik tak po ani nge ringin anu chu phone pe turin a shil ngala phone kal tlang chuan anu pa hian anin hauna sabiaw nge ani Sanas Parvini hian a fate pahni hnena pa pahni an nei thu a shil thina anau pangzo kumlia upa phei chuan nan he chu apatak emo ati hiala a pati in a kautir thin ani hun liam zela anno pakar borak puin ahma a in chiat lama pan zela Zafaruddin a hian rilunwamin hun a mangmanglo ani ber chuti mek lain Sanas Parvini zokin a pasal chu in chen puya voin sum chwa mai adu thua shila ma se Zafaruddin a eroin kara fate an nei to awangle a fate mahun tur a thlertlat awangin in chen em chu adu sirawa aril ro ero a shom theile a in chen adu lo chana a fate ni thoma se adu lo na chandang le chu anin le lo ram chungchanga ingkim anu pui ming veka sarkara azialu wang ani boka in chen lo dan kong adap sham ani ber Zafaruddin a chuan ngai to na dang nei le in an tho na mun Saudi Arabia lama omreng chu an chung ka tan thil thabir ni in a shetalawa anna bansana India hon chu atum ta top mai atum ang chuan April tha kumsang ni somhnia anna bansanin India aron let le in anu pui fanautinen an chung ko pola anin saka an ko sa hole ta a an veng Phulwari Sharif Patna a thakhat vel an ko sakno in Greater Noida nakalmeka company pakhata na mutharli a June thla kumsang ni somhnia an thar zomin tun chum ero ama chuwa kallovin anupui fanau te po ashoi ve to a hetia chungkwa a Noida lama an khosa khau nu thleng po hian Sanas Parvini le abial pa nan hete chuan phone manga in biak an la thul reng lo akha tokin arukin an la imbe fowa Zafaruddin a po in anupui khosak dan asya chen to ima wangin anin omna patna lama cholmanga han hon zok ema po nei pui ngai mi to lovin chutiang chuan komhni chung an ho to lo ani patna lama an chung de chuan chung ko kima musalman eid lo thleng tur chu man ho tha an shet awangin an chung kwa chu cholla a patna hong turin an lo ti ve mek buka hun le ni te aliam nol to buka wangin Zafaruddin a chuan a ven thon ber anupui pu in anun swal asim to ringin me ni thum kumsang ni somhni pahnia eid mang tura hon chu an tumta ani a pasal thutlok na ashiatin Sanas Parvini chu alo lomril roviaw maya an tum dan le an chung kwa patna a ho tuma ruang manna an siam dan zongzong chu abial pa nan he chu phone kal tlangin ashil vek ngala a thei anga an pani ta na thatur ber ashia ta ruang manna lo siam turin atita a ti chuan patna lama ho turin engkim ruang manna siam fel anita me ni khat kumsang ni somni pani pathian nia Zafaruddin ale anupui fanau te chuan Noida atangin Delhi an pana Delhi atangin Patna chu Indigo Airin chonhlama an thlengta a in an thlena ti dur sang an ti nuwa in chung ti fain an thokle charchara azwal pui an ti fai nuwa zanre tur biryani le turin Zafaruddin ale afapa upazok chu bazar an kala heti lai hian tlaida rukvel rito in hetia apasal le afapa ei tur leya an chhwahlan hian abial pa nan he chu Sanas Parvini chuan phone a bengalin an in lama a kau phei thwaya abi ruk na tora ruam manna sem sadia ma abi ruk tira darkar khatvel nuwa Zafaruddin atipa fa bazar kalpo in ron thleng vele in an ei tur leite an eya anin ti fel zo nu zandar som pakhat vela muturin anin bo saita kha ani a chutia mutora anin bo sai mek lai chuan annu pa chu thu engemo in mu fu che alona an nei awangin anin hnial ta che maya chumi awang chuan Zafaruddin a chu an bedroom lama po mu do lavin an sitting room thuthleng seya amua chutia tuitaka an mut mek lai chuan jing lamdar thum vela Sanas Parvinin anin chunga abi ruk tir
abial pa nan he chu abiruk na atanga lo chhuakin sitting room thuthleng se mu Jafar Udina chu chauka a pressure cooker wala in voile khata alua achubur maya Jafar Udina chu amutna atangin atathangal topa Parvini po ron tho chhuakin abial pa nan he chu ron puin chhuat laya apasal ni khoshilawa le chu anrek thum chhun chomta a chhuata thisen bonwai le bongrodanga thisen kai antifai no in Parvini chuan nan he thom hnowa thisen kai ti po atifai sakveka anti tur hlena in ngain nan he chuan jingwar chena anin lampanin a chwa san tangal ani heng twal thatu sanas Parvini le nan he te hian police ma a twal thana a thlendan chungchanga himdan kongjonga dot pho chok manga thu sang sang an soi kwal no in an phone call detail atang le an kho sakdana police lamte rin hlel an kai chautak zelawangin kil sang sang atangin dopna an neya atopa topa chuan tangthei anom talo an laka twal tha thoboi rit tak sem sakngal ni in kota in lan tora shwai an ni hnowa an pani hian be ur jela dalu an nita ani